Misy ny tena devoly, dia misy ny devoly foronina raha le rehetra tanàna. Fa isa zany le tena devoly enjehanareo eto. Fa raha tena hiady amin'ny asan'ny devoly ty fitondrany ty, maninona aloha tsy Rajoelina ny enjehany voalohany? Ataovy le mise en accusation an Rajoelina. Raha tena resa lahatra zany ty fitondrany ty fa hoe asan'ny devoly le zavatra mitranga eto, inona aloha tsy hanenjehana an Rajoelina voalohany indrindrany? So de mba piasa n'iny tsy iny nazonareo. Fa nareo micréer ennemi zay invisible, alors que tena misy ennemi visible tena hita eto. Reny olona mangalatra olona mangalatra olona reny ane piasan'ny devoly reny raha arak'izay. De au lieu amin'ny mampitondra fanjakana anareo fa tsy mpitondra fivavahana anareo, au lieu de hiady amin'ny asa amin'ny fanahy anareo, raiso ny andraikitra anareo ama olon'ny fanjakana anareo, olon'ny fizika anareo, olon'ny ekonomia, olon'ny firenena ianareo fa tsy mpitondra fivavahana. Azonareo? Rajoelina zany any milibe, manao zay saim-patany. Ary raha fantatrareo fa avy amin'ny andro Rajoelina mampatonga ny déstabilisation eto Madagasikara, ataovy le mise en accusation. Raha manao an'izany nareo faly izahay vahoaka. Fa le izy zany tena hita mihitsy hoe lalaovinareo le izy, tsy accusenareo Rajoelina, amin'izay ahafahanareo miteny hoe ninninona zavatra mitranga eto amin'ny firenena, misy zavatra tsy mety kely de Rajoelina. So de fanarianareo olana hoe fanarianareo tsy fahombiazanareo zany le Rajoelina. Misy tsy fahombiazanareo de tenenareo hoe Rajoelina ny olana. Atoronay anareo ny solution. Eny rehefa manakihana moa zany izahay, de lazaina fa manakihana lava fa tsy manome solution. Azonareo? Kanefa iza ny olona tonga de anome solution de misy miaino, sady efa fantatra fa tsy hiainonareo fa rehefa manakihana de marara ny sezanareo de mandray andraikitra nareo. Ka kianinay nareo hoe tsy mety le zavatra ataonareo reto, ambatongava saina olona firinareo de reny ve ny zavatra atao, aseo ve le firenena hoe farak'izay mahantra indrindra ty amin'ty zao tontolo zao ty no hoe misy problème goavana be eto de mandroaka devoly eraky ny esplanady. Tsy esplanady moa fa parvis. Ka raha tena kristianina nareo tsy manenjika amin'ny finoanareo fa voalohany indrindra aloha misy ny atao hoe principe de laïcité de l'État, zany hoe rehefa mpitondra firenena ianao de mpitondra firenena tsy miditra amin'ny fivavahana. Faharoa, raha tena zay ny finoanao de gardeo anao manokana, fa aza alaina baraka ny fifoazana. Maninona ny hoe alaina baraka ny fifoazana? Satria zao, raha tena fantatrareo fa asan'ny devoly eto, ny devoly tompoko de aleany amin'ny tobo misy anazy. Efa hitanareo zao le tobona franc-maçonnerie, any nareo manao attaque. Be da be ny information afaka takinareo aiza misy tobona franc-maçonnerie, lasinareo mirongatra any mandroaka devoly. Fa c'est ridicule hoe eny amin'ny parvis nareo mandroaka devoly en général. Raha na omby ny fandroasana devoly en général, maninona zany tsy roasina en général fotsiny avy aty Antananarivo tonga de dégage any aloha ataontsika hoe any Afrika Atsimo na dégage any amin'ny planète Mars ohatra ny devoly. Fa nareo aza manaonao foana ohatra zao fa fanatisme ny anaran'izao zavatra zao. Fanatisme de forme. Nefa tadio fa le Andriamanitra vavahantsika farak'izay simple de tsy manao forme. Teraka izy tany an-tranon'omby ny rehetrarehetra ny amin'ny fiainany en général tadio fa olona simple kely le soky. De ici teny ndray hoe faninany Rajoelina zao de nefa zany Rajoelina zany ny olona nitifitra atsika. De ici teny hoe miteny foana tsika manao vidéo sy ny ohatran'izany de tsy maintsy manao satria mamay le raharaham-pirenena, mila manao zay mampatonga saina ny vahoaka malagasy ka nday le rehetra. Tsy maintsy mivolagna mahita raha mandalo eto a Madagasikara, tsy maintsy mivolagna fotony fa hitatsika fitondrana ny colonel Mikael ty mamparary le sasany tsy tia mipandroso Madagasikara, que ce soit agnatin'ny fitondrana, que ce soit ivelan'ny fitondrana. Resaka famonoana olo io volanko aminareo zay ampavozo investisseur étranger aby io andeha ampandroso Madagasikara. Ireo very pouvoir mankaratry colonel Mikael. Arita atsika tsara beke fa colonel Mikael tegna fa magnano zava menaceny Enelek. Fotony dikan'izegny
olo entoureny mientouré colonel Mikael ao, misy tsy magnano asanazy, tsy magnano asanazy. Dia androboka le fitondragnany colonel Mikael. Ary iangaviako anareo ka aza magnano fitsaram-bahoaka. Ino antony? Fotony ambadikin'olo mpamono olo samborinareo io maillon faible igny petit pion igny. Avilanareo reo avoasambotro, questionner nareo, azovy manirika reo. Le vonenareo reo tsisy olo andeha agnazava zegny nagnano izy ty, zegny nagnano izy ty. Azonareo fa magnano colonel Mikael volanko aminareo zegny fa magnano indemnité de logement, manonga karaha fanjakana, raha jiaby zay tsy hitanareo zala. Asanjotro mila misabote, zegny volanko. Ankaratsy colonel Mikael fotony fahitandreo fa very le pouvoir na azony colonel Mikael ty tiandreo raha ataondreo. Ireo fa biby volanko aminareo zegny, tegna fa biby reo. Zay iangaviako anao colonel Mikael, il faut être ferme karaha nataonao ny teny tamin'ny resaka Enelek igny. Ary iangaviako koa anareo gendarme, police maramila, vahoaka malagasy, izy koa maregny raha kaza mavozo mandeha mivolony zegny raha regninay. Io ne zay ne tsy azonareo, io ne vahoaka malagasy jiaby ne io. Par rapport amin'ny ivelany, zay tsy andeha Madagasikara fa insécurité agny, tourisme tsisy. Ça veut dire vola midika tokony midika amin'ny vahoaka malagasy zegny tsy avy olo. Io kiniagna. Io amizay misasany volony, hitanareo io zay teo tsisy raha karaha zegny. Or que fa nisy rango zegny signature-andreo depuis le début. Zegny signature-andreo depuis le début. Kidnapping, famonegna olo. Io amizay olo jiaby KO, mavozo olo jiaby, atao psychose olo jiaby. Za eto Antananarivo za miboaka. Za miboaka eto Antananarivo. Non, franchement malahelo za fotiny za mikoragna amin'ny colonel Mikael. Hitako izy zalahy amin'ny fônazy. Tiena mare raha jiaby ne mandroso. Azo tsy tia zegny. Fa le problème volanko aminareo agnatin'ny fitondragna koa misy koa mpamitika. Zay volanko, mila solidaire atsika, miray hina atsika volanko zegny. Tsy malahelo anareo mahita colonel Mikael miezaka amin'ny fônazy. Olo tsy mandry jusqu'à 3h du matin, 4h du matin, mitady solution ny Madagasikara. Fotony le taloha zegny, le resaka kolokolo, ataova ty amezako ty anao. Azonareo zegny? Le colonel izy, le kolokolo fa volagny taminareo, za tsy agneky ty. Io koa nareo volagna, fandavagna tany, aravagna tragnon'olo. Zegny edy volanko aminareo zegny volanko aminareo. Maro olo niady tany taloha, or que tsy taninazy io, magname vola izy, azony taninazy. Adignany fa lera mipody raha io, misy olo mipetraka io, mandamigny raha jiaby, tragnonazy robaka. Za malahelo, ok, za malahelo amin'ny raha nandalo, tragnon'olo ravoravagniny, za malahelo. Akosany, firy fois za tadiogo to, tany nivangaiko, or que tompiny ty, soi-disant magnano tompiny izy, amboariny tragnonazy. Za mare mivolagna, arongona tragnonao ake. Tsy nanahelo izy ro nangalatra taninakahy. Niany tragnondreo za lahelo. Non, azafady, je suis désolé, tsy karaha zegny. Zegny volanko, mitrangana tsika vahoaka malagasy, ndeha eto Madagasikara, ndeha ivelany.
Mipos colonel Mikael ty volaniko aminareo. Io koa miala io volaniko aminareo zegny. Marary vahoaka malagasy. Fa narara atsika teo nazonandry Rajoely ny hery nazon'ny Ravalomanina. Narara atsika teo. Zio nisan'ny misy liberté hela atsika. Zay volaniko sabotage, resaka sabotage. Karaha io zay tsy avy investisseur. Io amizay volagna tsisy raha vitan'ny colonel Mikael. Salut tout le monde. Zay ne volaniko aminareo. Basy zalahy atsika mila miray hina. Franchement, miray hina atsika magnapetraka état fédéral io. Colonel Mikael zay mankatia état fédéral. Tsao sasany mivolagna fa colonel de mankatia izy. Izy miaraka amitsika vahoaka madiniky zavany. Marary ne fondro io volaniko aminareo zegny. Niany Ravalomanina mila mikoragna amin'ny PRM zay, mila mikoragna. Nagnino taloha nareo tsy mikoragna amin'ny PRM? Anareo mikritika izy. Niara mandalo, io ne ravoravo anareo. Kaza sitriky nareo volaniko zegny. Kaza magnano hypocrite. Anareo politicien boka hypocrite. Anareo hypocrite. Ty amizay nazony Maramila tsara mahay magnano zay. Colonel Mikael menacé Enelek normal. Enelek tsy magnano asanazy. Firy fahazavandesanareo? Délestage colonel Mikael mandefa groupe à Diego. BC-nareo ndraiky méga. Or ke fa tokony mitombo mahay BC-nareo izy prix mandeha lafo mbola feno fo délestage. Ke tsy normal izy anday volagna. C'est normal izy volagna. Non, franchement, za eto Tananarivo za volaniko aminareo zay za mitandregny. Volagnan'olo jiaby tandringesako. Za magnano écoute. Maro olo makatia colonel Mikael io. Ary fa maro asa nataon'ny colonel Mikael io. Ekipin'ny colonel makatia izy magnano mare. Mangala risky. Zay ne volaniko, io état fédéral io avozoan'olo. Io anisany ampidirindreo agnato ao. État fédéral tsy manjary. Zavanareo io système centralisé io boka. Azao mamono Madagasikara. Rango depuis 60 ans azao namono Madagasikara. Système centralisme. Niany zay ka dalenareo fédéralisme mampiadolo magnano. Non, azo mampiadolo zio. Raha tsy aritanareo andeha ataonareo fa mampiadolo. Or ke raha fahita mampiadolo io tsy tianareo ivoagna. Io tsy tianareo ivoagna. Zay anareo député ao apetranareo système fédéralisme. Anareo koa tsy mila volaniko zegny. Amesa zay Diego antrenika basy. Amesa zay Diana Savao. Ataovanareo essai boka. Io hainao fo misy raha miova Madagasikara. Hainao fo amesako anareo. Anareo mila système centralisé, mila vonianareo vahoaka. Magnano colonel Mikael volaniko aminareo zegny. Tegna magnano. Misy volaniko aminareo, que ce soit ministre, que ce soit député, misy tsy magnano. Miambigny reo, ombiagna colonel ty lavo. Ombiagna izy ty marary, zay angala place-nazy. Io tsy azonareo place-nazy. Za fa mitena aminareo, io tsy azonareo place-nazy. Io tsy azonareo eky. Franchement, izy koa andeha mipodinareo zegny, aretigny fanazy Madagasikara io. Io tsy possible. Ndre ino raha te ataonareo ampavozoa vahoaka. Io ne vahoaka ne vonianareo fa tsy colonel Mikael. Vahoaka ne vonianareo. Vahoaka malagasy vonianareo, tsy colonel Mikael vonianareo. Tsy fitondrangan'ny colonel Mikael vonianareo fa vahoaka malagasy vonianareo.
nareo amizay tranquille libre, ombiagna izy miala zay mangala pouvoir. Haike tanàna tsy mahita la guerre ke, firy mort, 80 mort, 100 mort, normal zegny aminareo. Tanàna tsy mahita la guerre, atsika sambatsika tsy fampamony faty. Je suis désolé, mandinia franchement, mbo mandinia hela nareo. Sérieusement mandinia nareo. Oui, fa trop raha mahazo malagasy. Sérieux fa trop. Io ne anareo colonel Mikael, anareo miketriky malagasy volagno zay colonel Mikael ne izy président. C'est lui qui donne les ordres. C'est lui qui donne les ordres. Anareo koa masaky izy, alevanareo agny izy. Alevanareo izy koa anareo masaky izy boka. Fa tsy vahoaka madinika levony anareo. Depuis le début politique nareo boka mamono vahoaka madiniky. Zay politique ny gaz depuis le début. Mamono vahoaka madiniky. Zay avy eo. Ny anty colonel ty aloha tsika volomitsika olo jiaby atsika ty samy malagasy mila mirehina. Zegny tsy mety aminareo. Fotony agnatin'ny lohanareo tsy mila politique nareo ifo aregna. Non, je suis désolé. Zay volako apitanareo état système fédéralisme. Apitranareo système fédéralisme. Sambolo mitananazy koa fa zegny. Comme par hasard, eto Antananarivo tegna maresaka izy. Tegna maresaka. Fotony hainareo fa izy koa kitena Antananarivo mihetsiky olo jiaby. Io amizay mihetsiky olo jiaby. Zay tadiavinareo. Non, franchement mampalahelo toetrany gasy. Sérieux. Zay volaniko. Kaza ataonareo fitsaram-bahoaka volaniko. Samborinareo izy. Ataovanareo système noyade agny izy. Azonareo zegny. Io volaniko aminareo même pas 5 minutes. Io mamoasa fo io. Io mamoasa fo. Système noyade ampidirinareo agnatin'ny androanazy. Io mamoasa fo. Io tsy marary. Miady fahignana zay sarotro. Hitany fahignana anazy mandeha moramora igny. Izy vonianareo io tsy dikany. Atsika mitady olona agnirikareo. Fotony vahoaka madiniky mosary. Amenga 10 000 ariary izy, allo andeha mony ty. Or ke fa nisy nahazo milliard araiky magnano mission i mahazo 10 000 ariary fo. Nahazo milliard izy protégé. Zay volagno voleza magnano fitsaram-bahoaka. Izy koa tatra alifasanareo. Zay volagno colonel alifasanareo tsy efa agny. Kaza magnano fitsaram-bahoaka. Io sabotage raha jiaby mandalo. On va créer la panique, le chaos, comme ça, tsisy investisseur avy. Mavozo. Io amizay mivolagna zavanareo fitondrangan'ny colonel Mikael io tsisy raha manjary kidnapping or ke ireo magnelika ireo koa fa biby. Ireo koa fa very place ireo mivadiky biby. Volokasotro reo asetindreo no hoaninareo. Sahiragna reo karakory. Sasany bloqué agny or ke izy hitany liberté eto à Madagascar tsy nahazona amizay zio baka. Agny tavela agny ivelana agny. Marary ne nareo volagna andeha la France nambareo karakory mba agny. Anao koa tsy miasa tsisy vola. Manareo manjary ino zay moda ty. Manareo tianay fa c'est comme ça. On vient juste pour chercher, tout simplement. On vient chercher. Io koa commune Diego if tegna mampaininy za. Mampaininy za. Olo jiaby miady raha hafa. Ireo ndraiky sa agnatin'ny politique reo samy miady. C'est n'importe quoi ça. Olo fa sahiragna famonoagna olo délestage. Fampiady reo. Tsy mahay miditra agnatin'ny bureau regny fampiresaka. Miditra amin'ny bureau fampiresaka. Zay raha mandalo, zay raha tsy mandalo, zay mandalo fa tsy atao amin'ny Facebook. Il y a des priorités dans la vie. Il y a des priorités dans la vie. Ça, tu me dis qui a raison, qui a tort.
Fa iny tsy mety fahavalo hitan'olona amizao fa Diego koa non sérieusement io volaniko ampitranareo système fédéralisme io volaniko aminareo Madagasikara ty tsy anjoso volaniko aminareo fôtiny investisseur pare maro investisseur ary tiagnano tia ampandroso Madagasikara colonel Mikael zay miketriky volaniko aminareo zay ampitiky investisseur ary maro koa investisseur fa vognony ankadalendreo tsy miaraka amin'ny SADC or que ro fa agnatinao contre-ndreo colonel Mikael irandrajoely sanction de SADC Marc Ravalomanana sanction de SADC au lieu de dire zegny anao iray ina volagninao Marc Ravalomanana na ino anao mahay système SADC na ino tsy volaninao SADC colonel Mikael mavita amin'ny tandatrika fôtiny io tsy coup d'état c'est révolte populaire anareo volagna fa colonel Mikael tsy azo mitandatrika non je suis désolé anareo koa tia ampandroso Madagasikara alotsika jiaby volaniko zegny fa presque tout simplement nazony colonel Mikael fitondra tsy tianareo eto boka Antananarivo zegny tsy tianareo zegny amizay nareo sahiragna eto tia androngona izy tia androboka izy za koa mitandregny volaniko aminareo zegny za mitandregny zay tanandianako za mitandregny orainakamy toa zay tanandianako tsy fitiavanareo colonel Mikael magnasara colonel non zay mahay politique nareo famonogna olo jiaby igny io sabotage or que nareo ambadika ao koa anareo ambadika io mitsangana polisy mitsangana marami mitsangana vahoaka mitandregna nareo misy raha mandalo arrêté nareo olo igny l'union fait la force ireo fa hainareo fa azôvo lalendreo olo madinidinika ianao fa tsisy tu vois raha jiaby zegny tokony analysegna non franchement tegna franchement mampalahelo mais za courage mon colonel fa tegna biby olo aby ty tegna biby na e biby ro jiaby sahiragna volaniko zay za mitandregny ro 14 juillet za tary 14 juillet olo jiaby maro maventy za mitandregny za mitandregny marary fonjeo mahita colonel Mikael io marary amindreo igny zegny hitanareo raha jiaby mandalo io raha kiniagna io raha kiniagna KO olo jiaby amizay tsy manjary fitondragna colonel manjary fitondragna colonel Mikael zany volagno manjava tragnon'olo izy tokony mipose la question tragno ty honnête va tsy honnête fôtiny anao ravoravo teo maro olo ravoravo nanjava-tanin'olo taloha lera misy raha mazava amizay tragnondreo roboka io amizay mivolagna tsy manjary fanjakana fôtiny anareo zatra kolokolo nanjirajoely manjavanjava tanin'olo io amizay tatra anareo tsy hainareo raha volagninareo raha voatragnanao mampalahelo marigny mais tokony nandiny koa nareo zegny andraha karaha ty tsô afaka amare mipody amy tompiny tany ty karakory eky positionné malahelo marigny za mahita tragno ravagna fa mais qu'est-ce qui était derrière ino raha tambadiky zo tao zay le volaniko le pouvoir n'est pas éternel tsy niana anao nahazo ke c'est une éternité igny maro anareo que ce soit directeur de douane que ce soit azova anareo que ce soit exemple azy io insécurité tragno maventy be nazy Sakarama ry amare izy andeha iroan'olo ke za ivolagna malahelo za non je suis désolé non firy olo niravagny même ta Lazare que ce soit Diego firy olo ale tantinay alenareo mandeha amy tribunal anareo ifenareo avocat ifenareo procureur ifenareo olo jiaby votry zatra kolokolo anareo tsy mandinika mare fa i procureur io andeha ho faty pouvoir io iala io araiky ty mivolagna mbola dossier naka mbola ty zatra aneky zegny tsy agnatiny loanareo
Fony nagnatindoanareo fa zany any hihina maventy amare adignandô zaho. Non, zay volaniko, atao fira madio. Anao koa tsy honnête. Io volaniko aminareo zay, ça va retomber sur toi que tu veux ou pas. Que tu veux ou pas, ça va retomber sur toi. Dans la vie, il faut être honnête. Jusqu'en farany. Ataova raha madio. Nananareo mitomagny. Normal. Olona angalanareo tany, nagnamboaranareo tragnonao. Nitomagny koa ne olona be igny. Zava tamin'andro Rajoely, tanao Sibe tao. Firy tanàn'olona angalarindreo. Fa nagnamboatra tragno sasany. Amare zegny, olo igny nazy tagninazy, ravagny ny tragnonareo ke tsy manjary fanjakana. Non, anareo tsy nanjary. Anareo tsy nanjary. Namanareo very tragno teo very tany, or ke fa firy taogno izy nipetraka teo, firy taogno niravainareo. Fotony ainareo procureur. Teny vlog magnova raha tsara. Zavanareo procureur nanambily be, nefa kapoto. C'est comme ça. La loi divine, ça s'appelle ça, la loi divine. Teny vlog matova raha manjary. Eto volaniko aminareo zay, a Madagasikara eto Antananarivo, magnano colonel Mikael. Za mivolagna aminareo zay, tegna miezaka izy. Io tsy matoro. Fa tsy mamaly message aby des fois izy. Fotony fa maro loatra, maro. Haranareo agnatin'ny fitondragna. Mbo mahaiza mivolagna mon colonel, ty tsy manjary ty manjary fa le tsy manjary kaza ataonareo fa manjary. Haranareo ministre ao, kaza saksakananareo, izy koa fa misy programme, misy projet, kaza saksakanareo. Fotony fa maro olo tia ampandroso Madagasikara. Za mivolagna aminareo zay, maro. Projet zegny tsy lany. Kaza miamby fa zay mila vola antrenika, io projet nareo apetraka anay. Kaza miamby igny zegny. Ataova antrenika amboarinareo Madagasikara. Vita somatsara Madagasikara, io nareo mihina, atsika jiaby mihina. Fa tsy anareo niany mihina, le madinika ambelanareo magnano mendiant. Amboaritsika jiaby karaha nataon'ny Côte d'Ivoire volaniko aminareo. Atsika baka tsy mila tsosa. Azov tanàna tsy mila tsosa. La France zay firy tsosan'ny la France. Amerika zay firy tsosan'ny Amerika. Atsika mavita magnefa tsosatsika. Ino raha tsisy eto Madagasikara. Fa tsy amboarindreo, fotony ro io mita ty misy vola otrina mezanao za projetnao io ambelako mandeha. Firy anareo mivolagna zay? Firy anareo mivolagna zay? Donc io tsy raha fatiny colonel Mikael volaniko aminareo. Maro raha mandeha tokony mandeha, maro raha tokony fa vita, retardegna dossier, retardegna projet, retardegna raha jiaby. Io amizay nampidirindreo le psychose. Mamono agny, insécurité agny. Hitandreo fa maro fo projet avy. Même misy kaze firy olo avy eo magnapetraka projet. Non, zay ny volaniko, magnano colonel Mikael. Ary toagna atsika, mila mirehina atsika agnatinao. Mila mirehina, poussetsika jusqu'à amin'ny farany colonel Mikael. Zay raha tadiavindreo ho lavy colonel. Lavy colonel Mikael, miaraka lavo aminazy atsika. Ahike un an, même pas un an, zava raha mandalo. Hitandreo komansy mandroso colonel ty, aloha ataotsika psychose ty. Karaha io tsisy tourisme mandeha agny, mavozo olo jiaby. À partir de 17h, 18h, mifody magasin jiaby. Exemple, fotony mavozo olo jiaby. Zegny raha tadiavindreo. Karaha io économie gazy tsy mandeha. Ravoravo amizay ro agny. Hitanareo igny? Zay Andry Rajoely teo, Marc Ravalomanina teo, Hery teo, nandeha économie jiaby. Zay raha tadiavindreo. Il faut pas rentrer dans leur psychose. Aboanareo fa Madagasikara tsy mavozo. Vahoaka malagasy tsy mavozo. Karaha terrorisme en France ne zegny. Mavozo amizay olo. Aboanareo fa atsika tsy mavozo zay za miboaka. Za tsy mavozo. Ino raha vozoko? Oui,
Za tsy mavozo eto. Tsy hoe Tananarivo za tsy mavozo. Anareo mavozo fa anareo misitrisitrika io. Natoa anareo misitrika. Dikan'izegny anareo mavozo. Zay tsy mavozo. Zegny za voyage fo volaniko. Attention insécurité agny, insécurité. Za ty tsisy problème. Tsisy problème. Zegny izy, elaela zany tsy nagnano vidéo fa zegny volaniko, raha mandalo eto, tsy maintsy volanitsika fo. Raha mandalo eto, io ntsika jiaby Madagasikara io. Io tsy nianjy radio ely zaraiky, io tsy Marc Ravalomanina zaraiky, Madagasikara io. Izy koa ataotsika agnatin'ny lohatsika fa Madagasikara ny vahoaka malagasy, io atsika mandroso. Fa tsy fitiavan-tegna. Niananao tsy nahazo pouvoir ke, diabolisenao le fitondragna. Tsy karaha zegny. Tsy karaha zegny. Mila miray hina atsika. Maregny raha atsika. Io c'est pas une question de psychose. Maregny raha tegna mitandregny ta. Alefa message te zegny zay raha mandalo eto. Tel endroit misy raha mandalo eto. Anareo zio tsy mahita fa olo andeha nisamboriny ke andeha vonigna. Misy olo mahita agny. Misy olo mahita. Exactement mon frère. Déstabilisation, on va que climat d'insécurité, olo jiaby amizay mavozo. Io tsisy olo mavozo zegny. Io tsisy olo mavozo. Tamin'anareo nitondra zay navozo fôtiny anareo tsisy, comment dire ça, tsisy sentiment anareo. Mivolagna hely, samborinareo, gadrenareo. Micontranareo. Io amizay nareo zio magnirika olo, mamono olo directement. Oui. Zegny izy. Merci anareo mitandregny. Ça somary chaud hely za igny parce que c'est énervant quand même hein. Je vous dis franchement, fôtiny hitanay maso raha ataon'ny colonel Michael, c'est énervant déstabilisation nous la bio. Tegna énervant, tu vois. Magnapetraka psychose io, non, franchement ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, franchement. Tegna tsy mety igny. Jusqu'à resaka pouvoir fo, anao andeha mony vahoaka anao. Zegny anao tia Madagasikara volagninao. Resaka pouvoir fo, resaka vola fo. Anao masaky mamony namanao. Ça devient du n'importe quoi volaniko zegny. Égoïsme, tout ce que vous voulez. Ça devient du gros n'importe quoi. Za mivolagna aminareo zegny, za mitandregny eto, za mitandregny olo jiaby eto. Olo jiaby fa kivy, ino mba raha mandalo eto. Zay le volaniko ataovinareo malaky sambosamborinareo agny. Irianjy radio ely jiaby namanazy jiaby igny sambosamborinareo agny. Ambila reo volagna arrestation arbitraire. Tsy magnino. Tsy magnino. Oui, franchement, reo tsy agnajategna. Tu vois? Donc, apitsa le dictature. Un bon dictature militaire. Apitsa. Sa tianareo zegny, couvre-feu olo jiaby, tsisy raha mandalo à Madagasikara. Zay raha tadiavinareo baka. Atao couvre-feu olo jiaby, io amizay, police tsy miasa. Zay le volaniko. Franchement, je suis désolé, mais tegna mampandiniky toetraign'ny gasy, surtout anareo mpagnano politique io. Anareo manampahaizana ino mba anareo? Manampahaizana ino? Anareo firy ino raha tsisy à Madagasikara? Nino tsy exploitenareo? Raha exploitenareo izy, direct ampidirinareo agnatin'ny posinareo le vola. Tsisy olo magnefa impôt nazy, olo tsy mijery. Tsisy contrôle. Fanjakany magnano zay raha ty ataony. Io mba nareo fa colonel Michael mahay raha mandalo jiaby. Anareo sambanareo fo mamosa amizay. Za avoakany riano, za avoakany rano. Azao magnamia bébé, riano magnamia bébé. Aleva fo volanazy fa avy eo amizay raha setsika ty. Raha sendreo miaraka amin'ny procureur agny, raha sendreo miaraka amin'ny avocat, reo samby reo fo. Losy tanin'olo igny. Zalahy za nagnefa 15 millions zalahy. Tsy nahazoko taninaka. Araiky iny nagnefa 20 millions d'ariary, nahazony taninazy. Tamberan'zao le vola, samy magnamia. Tinonao. C'est comme ça Madagascar. C'est comme ça.
Zay volaniko, apetranareo système fédéralisme. Il y a que ça qui peut avancer Madagascar. Zavanareo, Éthiopie, volaniko aminareo zegny. Firy avion Éthiopie. 95, en 95 seulement, ro nagnapetraka système fédéralisme. Ta centrale ro, Matmoussar Éthiopie. En 95, zavanareo io. Tu vois? Nagnino tsy mangalataka? Nagnino tsy mangalataka? Nagnino ro mandroso? Nagnino ro tsy fampamono? Pourtant Éthiopie est en guerre. Za fa mivolagna aminareo zegny. Contre l'Érythrée, les Tigrés. En guerre. Atsika zio obligé mangano Ethiopian Airlines pour partir à Madagascar. Aïe Air Madagascar atsika. Aïe. Misy investisseur tiagna mi avion. Ya. Tiagna mi avion. Misy tsy magneko. Fotony mila vola. Ohatriny milliard amezanao za, amezako anao le projet. Ya. Le ambany manonga samboly mahina amizay. Amin'ny farany amizay tsy mandeha le projet. Tsy mandeha le projet. Zay ny problème tsika malagasy. Atsika amizay fampiady samy politique avo fampiady. C'est le que je donne aucune raison, que ce soit monsieur le maire, que ce soit Zove, je donne raison à personne. Aznaro, rakaregny tsy atao en Facebook. Midika agnatin'ny bureau, monsieur le maire, il y a un truc, il y a un problème. Ah. Après, normal, monsieur le maire, mamalano, faut que nous fassions devant tout le monde, baka. Tu vois? On est des hommes, hein? On peut pas ne pas répondre. Ah. Oui, c'est l'État fédéral, c'est le seul espoir à Madagascar, volant comme narosé. Zengam zay tchekenzo zay. Fa, amti, tsy possible rochanyeki. Radja famande. Tsy possible rochanyeki. Radja famande o. Tsy sotranyeki. Madagascar, vous n'y êtes depuis système central depuis le début. Vous n'y êtes éducation, vous n'y êtes santé, vous n'y êtes économique, vous n'y êtes développement. Radjab, vous n'y êtes né. Irom zay magnasara volagna zay intellectuel mila mireina tika concertation nationale. On s'en fout de concertation nationale. Ce que les gens ils veulent, c'est que Madagascar avance avec le système fédéralisme. Anareo une concertation nationale et toi t'andarive. Que zay agny amin'ny faritra tsy hagnano concertation nationale. Fa mamadika edy anareo zegny ne. Tu vois? Fa magnavakavaka ne anareo zegny. Azo misy vola andeha Antananarivo hagnano concertation nationale. So anareo agnefa. Fa alenareo amizay, ty mandeha any, ty tsy mandeha any, ty mandeha any, ty tsy mandeha any. Non. Concertation nationale par province. Izy koa mila budget, ameza budget pareil dans toutes les provinces. Fa tsy anareo eto magnano concertation nationale, zay mitandreny. Ino raha nahazo Antananarivo agny? Il y a des gens, misy, comment dire ça? Ils ont des idées, mais jusqu'à Antananarivo. Oh, amde au fou, azo tsisy idée oh. Fagnamboaragna tanay zay mavita magnamboatra tanay. Zay mahay marara aminay. Tsy anareo boka Antananarivo mivolagna aminay fa ty marara aminareo. Tsy possible zegny. Tsy possible. Imagine za zio volagna agnatin'ny tokantragnonao misy raha karaha ty. Anao mahay ino raha tadiavinao agnatin'ny tokantragnonao. Fa tsy anao volagna anao mila ty. Tu vois? Imposenao. Zay olo tcheky. Infantile karaha io, atova ty. Non, je suis désolé. Zay magnamboatra passeport aloha, milomay Antananarivo, je suis désolé, non. Empaka olo. Non seulement, zay milomay Antananarivo, zay amizay very vola. Lany vola. Anareo ndraiky eto, raha jiaby eto aminareo agny. Azovy d'accord amizay zala. Intellectuel zegny anareo. Anao raha valimany même volagna fa système centralisé fo mila atao. Non, franchement, je suis désolé. Fédéralisme. Tu seras... Il n'y a que le fédéralisme. Zay volanko mitsangana province diable. Même eto anareo Antananarivo eto. Maro anareo mila système fédéralisme eto Antananarivo. Tsika fa nikoragna. Tsika fa nivory. Ary maro anareo mila système fédéralisme io. Misy merina
Zao fomba sasany voninahiko non maro merina vohony système fédéralisme fa empaka koa ro exode rural ne eto Antananarivo anisany victime système centralisé olo manambola amin'ny système centralisé olo misy place fo le madiniky non olo misy place fo olo miasa olo zavanareo fondron-tragno aty zavanareo taxi eto sisany za taxi Diogo za mangala bajaj 1000 ariary fa izy atianao 80 000 ariary à l'aéroport jusqu'à l'hôtel zay taxi zay azo victime amy karama karakory amizay so anao mangala passeport agnaragnanao ty mila zahagna fa izy ty tsy karaha tsisy agnaragna gasy za miteraka Diego karakory aizanareo fa za de pourtant acte de naissance naka mipetraka non or que zay aminay système fédéraliste ty olonay boka Diego ty zay maesy ty ale amiagna izy karakory nareo juge fa zay tsy gasy fa nareo gasy zegny fo antreny vous êtes qui pour nous juger tsy nareo zaraiky ne Madagasikara tsy nareo zaraiky Madagasikara zegny franchement mampalahelo raha mandalo Madagasikara fa kaza mavozo volaniko zegny io magnapetraka psychose volaniko aminareo magnapetraka psychose a Marseille agny maro olo matimaty isanandra a Lyon agny maro olo matimaty isanandra à Paris maro olo matimaty maro olo very ça existe ça c'est pas pour créer mais eto à Madagascar c'est pour créer le psychose mavozo olo jiaby amizay de volaniko nareo ampagnano kolokolo io volaniko za j'ai aucune pitié de vous franchement j'ai pas de pitié de vous volaniko zay izy ko misy raha voanareo franchement j'ai aucune pitié Fote anareo voalohany volaniko zay agnatin'ny fitondrana io tsy hain'ny colonel Mikael raha mandalo jiaby za fa eto Madagasikara volaniko zay za fa eto Madagasikara ne de volaniko za tsy mavozo za tsy mavozo de volaniko aminareo fa zay ampianarinareo psychose zay no volaniko kaza ataonareo fitsaram-bahoaka zay fa raha volaniko aminareo mila zahagna tous les moyens azovy nagnirika izy koa une dizaine une vingtaine avo karaha io mavozo fo olo mavozo fo ro agnano oui non tsika misubira franchement zay ne volaniko aminareo merci anareo mitandrefa mbola tegna mbola misy occupation merci bonne soirée à tous